Veoma zanimljiva tema danas u naše vreme je vanzemaljci, da li oni postoje, odakle dolaze, šta hoće, kako izgledaju. Veoma zanimljivi su videi koji se danas pojavljaju na TikToku, gdje američki predsjednik Trump šeta u društvu vanzemaljaca, dva visoka bića koje liče na ljude. Znači, TikTok je preplavljen tim. Ja verujem da je to neka aplikacija napravila, ali priča se znači o tome da su vanzemaljci veoma aktivni u današnje vreme. A mi ćemo pogledati u Svetome pismu šta piše. Zanimljiv je stih, znači 12. glava Otkrivenja, 12. stih, gdje Bog preko Jovana kaže nama ljudima: radite se nebesa i vi koji živite na njima, teško vama i vi koji živite na zemlji i moru, jer đavo siđe k vama i veoma se rasrdio, jer vremena malo ima. Veoma zanimljiv stih, znači interesantan za naše vreme, gdje Bog preko Jovana kaže, znači odmah na početku kada sam pročitao: radite se nebesa i vi koji živite na njima. Znači Bog kaže preko Jovana da na nebesima ima puno života i da, kako mi kažemo, vanzemaljci postoje, ima ih puno na raznim planetama žive, ali samo na onim planetama gdje je Bog dao da neko živi. Znači nije na svakoj planeti nije svaka planeta namenjena da neko živi na njoj. Znači govorit ćemo o tome, o tim vanzemaljcima, ali u biblijskom kontekstu. Znači vidjet ćemo gdje se oni pojavljuju i šta rade, kako su formirali sistem na planeti Zemlji, jer vidimo, znači odmah na početku, da je, znači, Adam i Eva, koji su bili stvoreni od Boga, znači bili su prevareni od zmije. Interesantno, također Otkrivenje kaže ko je zmija i Sotona, i u ovom stihu jasno kaže da đavo postoji i da je pao na planetu Zemlju. Ali interesantno da je u početku đavo prevario Adama i Evu, jer je govorio kao zmija, preko zmije, znači preko medijuma. Zmija je bila medijum. Interesantno. Ali također vidimo kasnije da Kain ubija svoga brata Avelja i vidimo da đavo uzima Kaina za svog čoveka. Preko Kaina radi i stvara jedan sistem suprotan od onoga sistema koji Bog želi i koji je po Božjoj volji. Znači, u početku, kao što sam rekao, Adam i Eva imaju svoj sistem života koji žive po Božjim pravilima, onako kako anđeli kažu, kako Bog kaže, kako Isus Hristos, znači, želi. Oni nemaju napisanu Bibliju, Sveto pismo, ali su znali za Božja pravila, jer su jedno vrijeme direktno razgovarali sa Bogom, također sa anđelima koji su ih često obilazili i podučavali, znači posebno Božjim pravilima i Božjem načinu života, onako kako se svidi Bogu po Božjoj volji. Znači oni su nastavili da žive po Božjoj volji, znači imali su decu, puno dece, ne samo Kaina i Avelja, jer vidimo da je Kain, znači, uzeo sestru iz svog plemena i znači sa njom je napravio
znači civilizaciju suprotnu od one koju je Bog pravio sa Adamom i sa Evom. Znači, ako su Adam i Eva živjeli po Božjim pravilima, vidimo da je Kain živio po pravilima nekoga drugog, a to je bio Sotona, đavo, zmija. Po čemu to znamo? Znamo jer vidimo da odmah na početku Kain, znači, pravi prvi grad koji se zove Enok. Interesantno, znači on nije mogao nikako da sazna kako se prave gradovi, kako se zida i uopšte o građevini bilo šta. To znači da je imao velikog majstora, učitelja, a to je bio sam Sotona i njegovi pali anđeli. Znači o toj prepotopnoj civilizaciji ne znamo puno toga, nemamo puno dokumenata, nije puno zapisano u Svetome pismu, ali vidimo da, znači, sa jedne strane postoji civilizacija Adama i Eve, odnosno Božja, a sa druge strane Kaina, odnosno Sotone. Tako da vidimo u daljim stihovima, znači postojali su ljudi koji su živjeli po Božjim pravilima, mnogi, znači, pravedni ljudi kao Enoh, kao Metuzalem, kao Noah koji je ostao i kasnije, koji je preživio potop sa svojom familijom. Ali nemamo puno podataka kako su oni živjeli i šta su stvarali. Ali vidimo kasnije, znači, Noah je formirao novu civilizaciju i to je trebalo da bude, znači, civilizacija samo po Božjim pravilima, jer đavo je izgubio čitavu jednu civilizaciju, jer vidimo da je veoma malo ljudi bilo na Noevoj strani i svi oni su preživjeli. Međutim, odmah na početku, posle potopne civilizacije, kao što sam rekao, trebalo je da bude cijela civilizacija po Božjem sistemu, po Božjim pravilima. Međutim, odmah na početku jedan od Noevih sinova kreće pogrešnim putem, odnosno kreće putem nepoštovanja Boga i Božjeg zakona, znači suproti se Bogu i Božjim pravilima, i od njega, vidimo, nastaje, znači, čitava jedna civilizacija nastaje, znači, od Noevog sina. Znači, kao što smo rekli, čitava jedna nova civilizacija koju Sotona uzima pod svoje, možemo da kažemo, kao Kainovu civilizaciju, ponovo gradi. Znači, jedan od sinova Noevih se pobunio protiv Noe, protiv Boga. Njemu nisu odgovarala Božja pravila, a to je Ham. Znači, njega je i znači, sam Noe prokleo, a verujem i sam Bog, tako da je Ham, znači, od Hama je nastala čitava jedna civilizacija. Vidimo kasnije da ti ljudi kojima nisu odgovarala Božja pravila, Noe i sve te priče o Bogu, o potopu, oni su jednostavno napustili Noja i Noevo pleme i onda su se uputili ka mestu gde je nastao Vavilon, znači to su Senarske ravnice. Tamo su se naselili i počeli sa gradnjom Vavilonske kule. Znači, to je poznata priča iz Biblije. I tako je, znači, nastavljena jedna civilizacija suprotna Božjoj civilizaciji koja je trebala da bude od Adama i od Eve, od Noja, možemo da kažemo, koji je nastavio to Adamovo pleme. Međutim, ljudi su bili neposlušni i njima je više odgovarao život
znači po Sotoni veoma malo ljudi je ostalo u plemenu Noa. Svi su se preselili, uglavnom počeli su da napuštaju pleme Noja i svi su se preselili u civilizaciju Hamovu, a to je Vavilonska prva civilizacija koja je nastala. Znači vidimo iz te civilizacije nastao je Nimrod, znači veoma jak čovjek. U to vreme su životinje, pošto je Bog blagoslovio, znači i rađanje zemlje, novo naseljavanje je počelo i također blagoslovio je životinje. Vidimo da je bilo previše životinja jer su se razmnožavali, trebali su da napune zemlju. Vidimo da su se životinje mešale među ljudima i ljudi, znači u toj civilizaciji vavilonskoj nisu mogli da žive. Tako da je prvi lovac, znači Nimrod, to je zapisano u Svetom pismu, znači on je spasio te ljude od životinja zato što je bio prvi lovac. Znači on je ubijao životinje i tako da i ljudima omogućio neki normalan život, jer su životinje bile velika smetnja toj civilizaciji vavilonskoj. A osim toga, sam đavo i pali anđeli su kontaktirali sa Nimrodom. Vidimo i prvu mustru, to nismo vidjeli znači pre potopa jer malo se piše o tome. Međutim, posle potopa vidimo mustru, znači bogosluženja suprotno po Božjim pravilima, od Božjih pravila. Vidimo da znači prvu mustru đavo i pali anđeli stvaraju preko Nimroda i njegove žene Semiramide. Znači vidimo svo to obožavanje. Znači žena sa malim detetom, gde onda znači ponovo rađanje Nimroda koji je kasnije poginuo u lovu. Normalno divlji vepar ga je nabao znači u rebra sa svojim rogom. Tako da vidimo da je Semiramida izmislila priču da je ona znači rodila ponovo Nimroda koji se znači rodio ponovo kao mala beba i dobio ime Tamuz. I otud dolazi novo znači obožavanje i bogosluženje Tamuzu, Semiramidi koja postaje boginja. Od Semiramide nastaje i Dijana i Astarota i mnoge boginje, a također Nimrod preuzima ime Bal, Tamuz i mnoga druga imena koja se i dan danas slave. Znači poznato ime Bal, iza koga se krije sam Sotona. Vidimo znači mustru koju je preuzeo Sotona, kopirajući Božja pravila i Božje praznike, kopirajući plan spasenja i ono što se treba desiti sa Isusom Hristom. Znači on je još ranije, dok nije postojalo Sveto pismo, Biblija, on je kao veoma inteligentno biće znao neke delove plana spasenja, tako da je počeo od znači rane civilizacije da kopira sva ta pravila i slavljenja i bogosluženje po Božjim pravilima. On je napravio kopiju, falsifikat. Tako znači ta bogosluženja i način slavljenja po đavolu se vuče i vidimo kroz Sveto pismo. Znači sam prorok Ilija kasnije ima probleme sa jevrejskim narodom, jer jevrejskom narodu odgovara upravo slavljenje
onako kako slave okolni narodi, a to je upravo ono što sam rekao, slavljenje Tamuza, slavljenje Semiramide, slavljenje Astarote. I vidimo da sam Ilija ima problema jer je u to vreme jevrejski car Ahav također prelazi na suprotnu stranu, iako je jevrejski narod znači bio Božji narod. Sam car jevrejski Ahav u to vreme ženi ženu Džezevelju, koja je bila sveštenica Valova. Znači, tada su postojale sveštenice, znači to su pobožne, kako da kažemo, pobožne prostitutke koji su se, znači, živjeli u hramovima, znači u ženskim hramovima, ali su radili onako po sotoninim pravilima, tako da su za velike praznike upražnjavali rituale. Znači to je bila, kako da kažemo, sveštenička prostitucija koja je poznata, znači u to vreme. Vidimo kasnije da se to nastavlja, ta sveštenička prostitucija. Znači ta žena Džezevelja je u stvari sveštenica Valova, koja je imala također svojih 400 lažnih proroka koji su služili u njenom hramu. Interesantno da se, znači, prorok Ilija sukobio sa njima. Vidimo da je, znači, po Božjoj volji on je pobio sve te proroke koji su služili Valu u to vreme. Ali da kažemo da je, znači, sotonina taktika da kopira Božja pravila i on pravi, znači, svoj način bogosluženja i njemu su važni veoma ljudi koji komuniciraju sa njim, i to su, znači, sveštenici koji su dobili svoje ime. Znači oni su postojali u Vavilonu, oni su postojali u Egiptu i njihova odeća je bila crno, kao današnji popovi, znači pravoslavni, i u Grčkoj i u Etiopiji. Znači to je njihov način odevanja. Ljudi, postojali su, znači, ljudi, pojavljuju se i dan danas na filmovima, ljudi čarobnjaci koji su iznad kraljeva. Znači u to vreme ti ljudi koji su komunicirali sa Sotonom i sa palim anđelima, oni su u stvari bili ti koji su, znači, bili spona, veza između Sotone i kralja i kraljeva i kraljevske familije i između dvora. Oni su imali jedan uzvišen status u svim dvorovima, jer su upravo oni komunicirali, znači, sa palim anđelima i sa Sotonom. U mnogim filmovima vidimo tu mustru koju je koristio Sotona, a to se upravo događalo, kao što sam rekao, u vreme Vavilona. Znači u vreme Ilija i pre toga, znači u vreme Avrama, je bilo također u vavilonsko vreme, u vreme Nimroda. Vidimo da je Nimrod taj čovjek koji je komunicirao, znači, sa palim anđelima i sa Sotonom, i on je, znači, bio i kralj i sveštenik, ali kasnije, pošto je bila Božja volja da postoje, znači, da postoje kraljevi i carevi, znači ti sveštenici su nekada bili i kraljevi i sveštenici, ali uglavnom su bili iznad kraljeva i careva. Oni su bili, znači, jedan uzvišen status iznad kraljeva.
Znači, Đavo je radio preko takvih ljudi. Znači, sveštenici, oni nisu bili carevi i kraljevi, oni su bili iznad careva i kraljeva, a ponekad od njih neko je bio, znači, i sveštenik i car, ali to se veoma retko događalo. Uglavnom su bili iznad careva i kraljeva, oni su bili ta spona, veza između Sotone i careva i kraljeva. Tako vidimo, znači, u vreme Jezekije proroka, znači prorok Jezekija, ne car Jezekija, nego prorok Jezekija, znači vidimo da njemu Bog daje viziju, jednu neverovatnu viziju koja stoji, znači, u Bibliji, u Starom Zavetu, znači knjiga proroka Jezekije, 8. glava, gde Bog kaže Jezekiji da dajemo viziju i pokazujemo da su sveštenici, znači jevrejski sveštenici koji su, znači, imali veće Sinedrion, znači to veće je u stvari veće 70 mudrih čoveka, najpametnijih u Izraelu. Svi su Jevreji, svi su veoma, veoma bogati i pametni i mudri i veoma poznaju Božja pravila. Međutim, Bog kaže Jezekiji da oni, ono što ljudi vide, oni to rade za Boga, međutim, kada ljudi ne gledaju u njih, oni tajno obožavaju Sotonu i rade, znači, rituale neke koji nisu po Božjoj volji. Znači, on pokazuje da svih 70 čoveka, posebno prvosveštenik jevrejski, znači, radi nešto što ne bi smeo. Znači, on je predvodnik u slavljenju nekih satanističkih rituala i to ni manje ni više, znači, noću u Božjem hramu, znači u jevrejskom Božjem hramu. Znamo da su Jevreji izgradili hram za Boga i tu je trebalo da živi Bog. Međutim, Bog se buni i kaže proroku da tih 70 čoveka sa prvosveštenikom obožavaju Sotonu i pokazuje mu kako. Interesantno, također dajemo još, kaže, ima još gore od toga i pokazuje mu viziju gdje žene, znači jevrejske žene, plaču za Tamuzom. Postoje praznik kada se plače za Tamuzom, to je paganski, neznabožački praznik, gdje Jevreji, odnosno paganski narodi, obožavaju, plaču za Tamuzom. Kažemo da je Tamuz, znači, Semiramidin sin, ona je rodila dete i ona je tvrdila da je to dete čudom rođeno, u stvari da je to Nimrod, ali su mu dali drugo ime Tamuz. Tako da kasnije, kada je Tamuz umro ili poginuo, ja ne znam tačno šta se desilo, kako je umro, ali, znači, postao je dan, znači, plakanje za Tamuzom, znači poseban dan, to je bio praznik kada su, znači, svi pagani plakali za Tamuzom. Tako, znači, jevrejske žene, znači, su uzeli taj praznik, što ne bi trebalo. Oni su trebali da budu poseban narod, da prenesu celoj planeti Zemlji kako se slavi Bog i Božja pravila i Božji praznici, Božji zakoni, sve o Bogu. Međutim, oni su plakali za Tamuzom kao pagani. Međutim, najgora stvar koju je Sotona naučio paganski narod, a to je u stvari imitiranje žrtve Isusa Hrista, jer on je bio veoma inteligentno biće i kako tako on je shvatio plan spasenja, šta u stvari Bog hoće i Isus Hristos, kako će biti to
znači spasavanje ljudske civilizacije, i on je napravio falsifikat tako da je on tražio od pagana da žrtvuju svoju malu decu, jer znamo da je original, znači Isus Hristos trebao za čitavu planetu da da svoj život. Znači svako ko hoće da se spasi, da prihvati Gospoda Isusa Hrista, treba da prihvati tu žrtvu. Međutim, đavo pravi falsifikat i on traži od pagana, znači malu decu da žrtvuju, znači na oltaru koji su pravili. Znači najgori narodi koji su davali najviše žrtve su narodi, znači Maje i Inke. Znači to je poznata civilizacija koji su živjeli tamo negde u Ekvadoru, u Meksiku. Najviše žrtava su davali na području koje se zovu Andi. Ti ljudi su davali ponekada i 40.000 žrtava u jednom danu na praznik Sotoni. 40.000 male dece i 40.000 mladih devojaka. Neverovatno. Dotle je došlo, znači sa falsifikovanjem Isusove žrtve. To je, znači, Sotona radio. Znači, Sotona je iskopirao Božja pravila, o tome smo pričali na osnovu stiha koji stoji u 12. glavi, koji kaže: radujte se vi na nebesima i teško vama koji živite na zemlji i na morima, jer đavo siđe k vama. Znači teško nama. Mnogi govore o vanzemaljcima, upravo to su ti vanzemaljci koje mnogi ljudi obožavaju i koji smatraju da su to veoma inteligentna bića koja žele, znači, dobro ljudskoj civilizaciji. Međutim, u stvari ta bića su opisana u Svetome pismu, posebno 12. glava, 12. stih, tačno opisuje njihove namere i opisuje ono što ljudi treba da rade, a to je da se paze i da se čuvaju, posebno da ne obožavaju, jer Bog kaže: teško vama koji živite na zemlji, jer đavo siđe k vama i vremena malo ima, veoma se rasrdio. Znači on to radi iz besa da bi naudio Isusu Hristu i Bogu. Međutim, vidimo po internetu, znači postoje mnogi ljudi koji jedva čekaju da te vanzemaljske civilizacije dođu, pravi se mnogo filmova. U današnje vreme očekuju puno od tih vanzemaljaca, međutim to su pali anđeli iz Sotona koji žele da pobiju ljudsku rasu na svaki način. Zbog čega? Zbog toga što smo mi neprijatelji njegovi, on nas tako vidi, jer nama je obećano, znači obećano nam je ono što je on imao. On je imao da nije pao dole, da se nije pobunio protiv Isusa Hrista i Boga, on bi živeo beskonačno, večno. Međutim, ljudima je, običnim ljudima koji ne vrede ništa, je obećano da žive večno. Znači, sam Isus je dao svoj život i to je puno važno. Znači, to je veoma, veoma bitno da svako koji veruje u tu žrtvu Isusa Hrista, on će živjeti večno. Ono što je trebalo da bude, znači, sa palim anđelima, sa Sotonom, to će se dešavati sa običnim ljudima. I zbog toga je đavo se rasrdio, jer Bog daje, znači, običnim ljudima koji su za njega bezvredni, koji ne vrede ništa, on im daje večni život, a njega visoku inteligenciju i pale anđele koji su nekada gospodarili planetama, oni će biti uskoro uništeni.
To je jedan deo od onoga što stoji u 12. glavi, 12. stih, ali pričat ćemo ponovo o toj, znači 12. glavi i o 12. stihu neki drugi put. Ali vi proučite sve ovo što sam pričao i Božji blagoslov i amin.